go to the sub-county level to pay. Chairman wa district ya Mbarara Didas Ntabaro nagira ngu government 2017 byo kwa munana 2021 ekohereza sente zo kushashura ba VHTs ababire ne bayambaho abe byamagara omukurwanisa COVID-19 konka cyo kutangaza no kushanga ngu sente zumwe bakaziryo barese tureke kwata reka zitari sente zitari zitu reka tukorere government dutereza abantu ikintu kitari cyawukira igihugu reka kuri sente z'umuntu ogu VHT uwasiba natebwa umushana natambara naza hacyaro kuronda abarwire covid kubahereza home based care bakimuhe mitwari 15 mazumuka gisharaho no buri umuntu atine mbabazi ecyo kutangaza no kushanga ngu Peter Sematimba orukure by'amagaro mu district ya Mbarara hamwe n'akakikoke akuyabire nakorana ko kakongeramu amazina gaba VHTs agabire gari agecuba ecyo kurebera buri cyaro kikabani cyergamu ba VHTs babiri konka we n'akakikoke bakeheberagiro basharamu kuhereza ba VHTs abamwe emitwaro mwenda necweka abandi emitwari 12 kandi obwe omuberagiro babiri bashemeriro kuba nabatunga emitwari 15 buri omwe rero bagaruka batekamo amazina agabantu abaye batari ba VHTs kuba VHT iwersero yabene babiri bashimikwa bari yabo benyene abakoze rumurimo omugwiro babakiriyo bakorana hati ubwo kurwana saka koko ka COVID-19 Inyumaho enshongezi barukuzicondoza nangwa abataka mukwasire Sematimba akakomba no mwitaka yarahira kubuzima atabirumu ubwo bwa hati akumirwe omuchome cya polisi ya Mbarara kandi polisi ahanshongezi tiyabasa kugira kiyagamba ndi Christophe Ahimso.